Familijo, Peki je ponovo sa vama u emisiji Užareni asfalt. Ovom prilikom nećemo praviti klasičnu emisiju, nećemo ništa crtati, nećemo predstavljati ni jedan auto. Ovom prilikom ću vam predstaviti knjigu Užareni asfalt. Znači, to je knjiga koju sam čekao 10 godina. Znači, ja sam tu knjigu pripremao 10 godina. I evo, konačno je ugledala svetlost dana. Da iskoristim priliku da se zahvalim ljudima koji su mi nesebično pomogli u pisanju i stvaranju ovog nesvakidašnjeg romana. Aleksandru Jokiću i Zoranu Jokiću Fanđu koji su mi dali tekst o početcima tuning stylinga u Srbiji. Poznajete sa tuning i styling skupova, kao i sa drift takmičenja. U Bankoviću koji mi je ustupio slike njegovog Juga Turba koji je iz Kragujevca i njegov turbo je možda jedini Jugo u Srbiji koji je atestiran sa Fiatovim turbo motorom i koji je atestiran takav kakav je zaista Andriju Jovanoviću koji mi je ustupio slike svog auta i dozvolio da iskoristim celokupan njegov tekst o sređivanju jednog Juga. Andrija Jovanovića znate sa stranice Prijemno odelenje, kao i sa njegovog YouTube kanala, i znate da se njegov auto vozio na Nürburgringu. Saši Ivkoviću koji je u Župa Racing timu, on me je bodrio da ispričam ovu priču do kraja, da se zahvalim mojim drugarima iz kluba Fast Crew Gentlemans, kao i toj staroj nekoj ekipi iz AKB kluba iz Kruševca. Zatim Aleksandru Radišiću, profi iz Kragujevca, koji mi je dao ideju za korice, odnosno dao ideju kako da napravim korice knjige. Zahvaljujem se i svim ostalim ljudima i iz tih klubova koji sam upoznao i koji su svo vreme bili sa mnom i koji su mi eto na neki način svojim pričama pomogli da i ja ispričam ovu knjigu. I da se zahvalim naravno i mojim roditeljima i mojoj familiji na podršci, kao i vama čitaocima koji ćete naravno posle čitanja ovog dela željno očekivati izlazak i drugog i trećeg dela. U drugom delu planiram da ispričam jednu driftersku priču, kako to izgleda u jednom drifterskom boksu. To će biti pisano u stilu jednog romana. I treća knjiga će biti vezana isključivo za trkač, kako to izgleda biti deo trkačkog tima ili biti u jednom trkačkom taboru i sređivanje tog jednog trkačkog automobila. Sad, ono što vas čeka na početku knjige je i vozačeva molitva. Naravno, ono što je najbitnije kod nas vozača, posebno oni koji vole ta brza sportska kola, ili kako je rekao jedan moj prijatelj da je naš zaštitnik Sveti Ilija Gromovnik, vatrene kočije što voze naši auti su na neki način kao te vatrene kočije, i da je svakom od nas ponekad, posebno zbog tog našeg stila vožnje, potrebna i ta neka molitva, da se mi lepo pomolimo, da nas Bog čuva na tim našim putovanjima na kojima obično idemo i gde se susrećemo sa raznim ljudima. Knjiga ima oko 300 stranica, priča prati 5 drugara, njihovo odrastanje, te neke adolescenske krize i tako sa društvom, tako neki problemčići sa devojkama, neko dokazivanje među ekipama i naravno period kada oni dobivaju vozačke dozvole i kada ulaze postepeno u tu priču tuning stylinga, odnosno priču klubova, priču automobila, priču garaža, gde ih vodi jedan stari lik koji je već dugo u toj nekoj priči sa tim automobilima. Priča ima dosta obrta. Knjizi možete pročitati kako to izgleda kompletna modifikacija jednog Juga, koje sam naravno koristio sa stranice Prijemno odelenje sa odobrenjem Andrija, i još neke detalje koje mi je dao Banković o pakovanju tog motora 1.3 turbo. Te neke detalje o tome možete vidjeti na slikama koje možete vidjeti ovde. Znači, te slike prate sređivanje tog jednog trkačkog Jugića. A ovde postoji slika jednog mog Juga koga sam ja dugo vremena vozio, koji me je to ostao u jednom lepom sećanju. I ovde pozadi možete vidjeti sređivanje
Andrijevog juga. Na osnovu slika na pozadini knjige možete prozreti radnju knjige. I ono što je veoma zanimljivo je da imate na naslovnoj strani imate osjećaj kao da je prava guma. Tako da ljudi koji su mi štampali knjigu, koji će mi inače biti narednog puta izdavači, su se potrudili da na neki način, koliko je moguće, ovu knjigu dovedemo do savršenstva. Na kraju knjige postoji literatura gde možete posetiti sve sajtove koje sam posećivao i koji su mi pomogli i dali neku ideju za pisanje nekih delova romana. Možete vidjeti i linkove o sviđivanju jugića koje sam koristio da bi priča bila još više autentičnija. Možete pročitati nešto više o stilovima, o stylingu. Ljudi koji su pratili te stilove su bili veoma zapaženi na nekim od takmičenja. Cena knjige je 600 dinara. Knjigu možete naručiti na broj telefona ili me možete kontaktirati na mail ili na Face ili Instagram. Pa, srećno čitanje i eto, vidimo se u nekoj od narednih emisija. Verujem i da vi jedva čekate da i drugi deo knjige ugleda svetlost dana.